بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على أعلم الناس بدين الله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. haray musidɓe julɓe tedduɓe sutiɓe min fewndo ɗo ka mbodo ɗo e ɗiɗo ɗeri meɗen e ɗiɗo lefi meɗen, hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala yettore nde o handi e yettede. hiɗen jarnamo jarore nde o foddi e jarnede. kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi'uɗo en ka deftere makko teddunde o wi: ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. o wi: hey kono yo gomɗinɓe, farlama e moɗon o horirgol nduɗo lewru suumaye, farlama e moɗon horugol ngol, farlama e moɗon korka kan wano farlirano non e dow ɗiya moftaluji attinoɗi on. en yettimo kanko Allah tabaraka wa ta'ala, en duwanike oɗo ɓurnaɗo tage fo annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, makuɗo e hadise muɗum selluɗo: man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. kala wo neɗɗo o horuɗo nduɗo lewru suumaye, o horiri ndu gomɗinal, o horiri ndu jortagol e habbitagol baraji ɗin ka Allah, oɗo haray o yafanama, o hafranama dendagal bakkatuji makko. bakkatuji honɗi ɗin bakkatuji ɗi o ardinno ado suumayeru ndun arde. hino jeeya e ko jomiraɓe gande ɓen yewti e bange on ɗon hadis hollugol wonde ɗum ɗon noon ko bakkatuji wonɗi ɗin hakkude jiyaɗo Allah on e jooma mum. amma bakkatuji haqqe yankoji ɗin hakkude yimɓe ɓen, ɗum kan Allah tabaraka wa taala o yafata ko ɗum ha yimɓe ɓen yafodira. en torike Allah tabaraka wa taala yo Allah waɗu en ɓen yimɓe yafodirayɓe, e yimɓe yafodirayɓe ado suumaye, yafodirayɓe e nder suumaye, yafodirayɓe kadi ɓawo suumaye. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko joɗɗinilan yeeso moɗon e fewndo o saayi ɗo kam bodoji ɗi wonɗon e tinude e muɗum, ko teddingol ɗon e yiɗugol ɗon e yiɗalngol ɗon ye sendodu e oɗo faamu daɓɓo, faamu yowitiɗo e bange jaɓɓagol o koɗo meɗen tedduɗo wonɗo arde, koɗo meɗen wiyeteɗo suumaye. adomi joɗade yeeso moɗon ɗo, woodi komi waddi e ɓernde am nden, min e ɓernde nden meɗen yewta. ɓernde nden no wiyalan: hey ko ayyo Abdallah Mombe Yaba, hiɗa arde joɗoɗa yeeso yimɓe, ɓeɗo yimɓe hiɓe yiɗirma fi Allah, an kadi humpituɓe wonde an kadi ɗa yiɗiriɓe fi Allah. ɗum noon haray ushidullaha tabaraka wa ta'ala annani uhibbukum fillah. mi seedini Allah, mi senni Allah wonde min kadi miɗo yiɗiri on fi Allah. mi toriki Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah yiɗen en fof e meɗen. so ɗon feƴƴi ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo, heɗon andi ndu no mari inde ka pular. ndu no mari inde ka pular. hiɗen wiya ndu ka pular sabbordu suumaye, ma hiɗen wiya ndu sappordu suumaye. sabbordu ma sappordu. si en wi'i sabbordu, haray ko ɗum firti ka pular ko sabborandu. si en wi'i sappordu, haray ko ɗum firi ka pular ko sapporandu. ɗum noon sabborandu e sapporandu fo ko tinnini wonde ko lewru hikkodirdu e suumaye. nduɗo suumayeru hari si fewdori nin e sabbordu suumaye, lewru sabborandu suumaye, jomiraɓe gande ɓen no holli wonde sahabaɓe nelaɓe ɗo ɓen ridwanullahi alayhim, kamɓe ɓe hebbinayno du'a
ɓe hebbinayno du'aji wi'ugol allahumma barik lana fi ramadan allahumma barik lana fi sha'bana wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan. Ko honɗum woni ɗum ko Allah waɗan men barki gurdan ɗan ka sabbordu sumayeɗo. Allah tawnu men sumayeru ndo, sabu eɗen gandi ɗo e raɓɓiɗuɗe no woodi ɓen ɓe tawata sumaye tawataɓe. Ɗum noon haray ɓen ɗon eɗen toro Allah tabaraka wa taala si tawi hiɗen jeeya e maɓɓe yo Allah yaafo en, si tawi kadi en jeeyaka e maɓɓe haray yo Allah yaafano ɓe si ƴettita ɓe. Landiɓe fi numéro on ɓen ɓe daaray ka numéro no windi ɗon 622 27 11 67 ko ɗum woni numéro an téléphone on inchallahu taala. Haray sahabaɓe nelaɗo ɓen ridwanullahi alayhim kamɓe wo nelaɗo Allah o sallllahu alayhi wa sallam ɓe hebbinayno duwa e nder nduɗo lewru sabbordu, ay sabborandu suumaye. Si wi'i sabbordu ko wiɗen ɗon ko sabborandu. Ɗum noon ɓay haray ko sabborandu eɗen andi ka sabbawo haray hebilete. Si wiyama tun no sabba ma no habbita, haray hande kadi habbitiɗo walla sabbiɗo eɗen andi o préparoto. Ɗum noon haray hiɗen duwa hebilade préparano lewru ndun inchallahu e nder ñalɗi seeɗaji ɗo haray lewru ndun. Ɗum woni haray ndu weeri ka tandeji meɗen, haray ndu jottike e hoore meɗen wano ndu wowiri noon, sabu ko enen wayloto kayru kandu waylotako. Enen hiɗen waylo faale baraji, kayru kandu seedata hindu arda e baraji. Enen hiɗen waylo raɓɓinɗino ɗen e wakkilanagol baraji, kayru ndu serata hindu arda e baraji ko ndu wowi ardude kon. En toriki Allah tabaraka wa taala yo Allah hokku en baraji ko heɓoto kon e mayru. En andi toɓɓere aranere nden ko andintingol musidɓe julɓe fulɓe ɓen ndu lewru wiyetendu sabbordu ɗo ko honɗum ndu firi, ko sabborandu. Si a wi ndu sappordu ay ko sapporandu. Si a wi ndu sabbordu ay ko habborandu. E joni noon ndu lewru ndu sapporɗen sumaye ɗo ma ndu lewru ndu habborɗen sumaye ɗo, musidɓe julɓe tedduɓe, no woodi si koɗo no arde e maɗa, hittuɗo ma no arde e maɗa, ko himmi e no arde e maɗa, eɗen andi a hebiloto, a préparoto. Haray ko ɗen toɓɓe ɗon woni ko joɗɗini en ɗo yewtugol inchallahu taala. Toɓɓere aranere nden ɓay jomiraɓe gande ɓen no windi fof ka defte, wona min Abdallah ɗo woni sincude ko wowla, bal ko yomi fillo ko wowlano winda waali. Jomiraɓe gande ɓe wi'i ibadallah bima yustaqbalu ramadan. Ene jiyaɓe Allah, ko honɗum suumaye habborte, ko honɗum suumaye jaɓɓorte. Bi mana koɗon no arde, tedduɗon no arde, moƴƴere nden no arde, wano Allah wiiri en noon ka alqur'ana inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin. Yurmede Allah nden nde ɓattike moƴƴa diina en, moƴƴa finde en, moƴƴa haqqillaji en, moƴƴa fondo en, moƴƴa diina en, moƴƴa haqqillaji en. Yurmede Allah nden hino ɓatti. Inna rahmatallahi, yurmede Allah nden qaribun nde ɓattike, qaribun ko ɓattinde, min almuhsinin e ɓeɗo moƴƴa diina en, moƴƴa finde en. Ɓe wi wonde ɓawo nde ɗo moƴƴere e nde ɗo yurmede Allah no arde, haray awwalan arande lawol fof ko suumaye habborte. Jomiraɓe gande ɓe wi bil farahi li qudumihi wa lima fihi min albarakat. Aranum ɗum fof en weltoray argol mayru kayru suumayeru ndun, weltoren kayru suumayeru wondu arde ndun, weltoren kadi moƴƴereji e barkiji ko heɓoto kon e mayru. Albarakat bi mana alkhairat alkathira, moƴƴereji heewɗi ko heɓoto kon e suumaye, weltoren ɗin moƴƴereji ɗon. Mi sappano en
yoga e ɗi moƴƴereji no jeeya e ɗi moƴƴereji ɗon si a waɗi umra ka suumaye ɗo a heɓa baraji hajjuɗo si a itti sadaka a ñammini miskino ma baaso ka suumaye ɗo a windante baraji ittuɗo zakka si a waɗi gollal naafeyankowal ka suumaye ɗo a windante baraji tottuɗo farilla si tawi suumayeru ndum wi'i goo Allah tabaraka wa taala fermay dendangal dambuɗe giiteɗi ɗin o uddita dendangal dambuɗe aljannaji ɗin o calla seytanuji ɗin ɗum woni ɗi soke suffidati shayatin wa futihat abwabul jinan wa uqlikat abwabul niran seytanuji ɗin ɗi calle ɗum woni ɗi haɓɓe ɗi sheene ɗi soke dambuɗe aljannaji ɗin jeetati uddite dambuɗe giiteli ɗin jeeɗiɗi ferme hande kadi jemmare be e suumaye on piiji tati jippoda yurmede Allah jippo hafranal junubaji jiyaɓe ɓen jippo rinɗinede daaɗe jiyaɓe ɓen ga e natugol yiite jippo eɗon andi no woodi waajotoɓe wi'a si suumaye darike sappo arane ɗen ko yurmede Allah sappo hakkundeje ɗen ko hafranal junubaji ɗin sappo sakkitorɗe ɗen ko rinɗinede daaɗe ɗen ga e natugol yiite nden sendore ɗon wona sendore annabi sallallahu alaihi wasallam annabijo ɓe jamɓe kisewne mum sellaari ga e maɓɓe wonde ɓe fecci suumaye pecce tati no anda noon suumaye ko pecce tati suumaye on ko pecce tati ɗum ɗon no anda suumaye ko pecce tati ni lewru be ko pecce tati ko sappoji tati woni e lewru sappo arane ko wiyete ashrul awail e sappo hakkundeje ko wiyete kon sappo hakkundeje ɗen ashrul awasit e sappo sakkitorɗe ɗen ko wiyete kon ashru al awakhiri ko ashrul awaili ashrul awasiti e ashrul awakhir lewru be ko ɗeɗo sappoje mari kono annabi sallallahu alaihi wasallam kamɓe ɓe feccari suumaye on ɓe wi sappo arane ko yurmede sappo hakkunde ko hafranal sappo sakkitorɗe ko rinɗinede gaynatugol yiite ma sahha dhalika ani nabi sallallahu alaihi wasallam e ko honɗum woni ko selli ga e maɓɓe ɓaymo wi bobo yo wallin gorore o jonnay mo tagallere ko fijira sen pottini ko yimɓe ɓen wowi wowlude ko sella kon haray ko be artiranen ɓe ko selli kon ko honɗum woni ko selli kon annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki iza kanat awwalu laylatin min ramadan si woni jemmare suumaye aranere nden nazalat rahmatullahi wa magfiratuhu wa itqu riqabi ibadihi min annar ɓe yilti ɗon ɓe maaki si tawi suumayeru ndu wi'i goo jemmare be yurmede Allah jippoto hafranal junubaji ɗin jippo rinɗinede daaɗe jiyaɓe Allah ɓe jippo refti noon ɓe maaki wa dhalika fi kulli laylatin min ramadana ɓe maaki awa ɗum noon ko jemmare be e nder suumayeru wa dhalika fi kulli laylatin min ramadan ɗum noon ko jemmare be e suumaye on ɗiɗo tati ɗi arday yurmede Allah hafranal junubaji ɗin yafanede bakkatuji ɗin tammum ɗum e rinɗinede ko ɗum wiyete rédemption en français bi mana windede wonde kaari ɓi kaari kaari ɓi kaari kaari ɓi kaari ɓay suumaye tawima ko a julɗo gomɗinɗo desiɗuɗo horugol an on dandema nden harminatugol yiite ndaare moƴƴere mawnude ndaare malal molanangal ngal Allah tabaraka wa taala woni waɗande yo musidɓe sutiɓe laawol kisal musidɓe sutiɓe laawol malal musidɓe sutiɓe duɗe dina tv ndaare malal e moƴƴereji ko Allahu tabaraka wa taala woni en waɗande Mouhammad Bob Diallo e ceerno Mouhammadou Ly onon landiɓe fi numéro an on yiltite ɓaawo ka commentaire ji laawol kisal posti numéro an on laawol malal posti numéro laawol malal ngal laawol kisal posti numéro an on ɗon 622 27 11 67 toɓɓere aranere nden wi'uɗen wonde suumayeru ndun ko ndu jaɓɓorte ma ko ndu habborte taw ko weltorgol argol mayri
a wawata yiɗa heɓude koɗo tedduɗo e himmuɗo hittuɗo a weltora argol makko ngol. Donc ko yen weltoro taw argol mayru, jaɓen fi mayru, yiɗen fi mayru, teddinen fi mayru. Seede noon en weltorindu, seede noon en jaɓindu, seede en yiɗi fi mayru, hara en ŋermaari suumaye ari kadi, suumaye ari e ngel kadi ndu waylotako, hara en jaɓari ɗum, hara en jaɓari ɗum. Bal apprécions the dons d'Allah tabaraka wa ta'ala. We need to accept the gifts of God Almighty. Jaɓen dokke ɗe Allah woni en addande ɗen, hara hiɗen welti ɓerɗe men no hentini, hiɗen wewli moodi, hiɗen welti fino arde. ɗon ko toɓɓere aranere nden ɗum. Toɓɓere ɗimmere nden e ko suumayeru ndun habborte e ko ndu jaɓɓorte. Jomiraɓe gande ɓe wi'i ko bil iksari min ad-du'a'i fi hadha ash-sha'r, sha'ru sha'ban. Jomiraɓe gande ɓe wi'i toɓɓere ɗimmere nden ko yen ɗuɗɗin du'a e nduɗo lewru sabbordu suumaye, ay sabborandu suumaye. Du'oɗen e mayru ko heewi, ɗuɗɗinen du'a e mayru, sabu ko lewru ndu du'aji jaboto e mum, awa kadi ko lewru ndu annabi sallallahu alayhi wa sallama e sahaba en ɗuɗɗinayno du'a e sadakaji e muɗum. No jeeya e ko jokkintinten e sadakaji ɗin e du'aji ɗin e mayru, yanñangol at-tawsiyatu alal fuqara wal masakin. Yanñanen miskinɓe ɓen e wasuɓe ɓen. Wona yen habbo ha suumaye hewta, ndu wiya goo, ndu wiya tati, ndu wiya sappo, ndu wiya sappo e jowi, on tuma noon itten sadaka okkore miskinaɓe ɓen fi ko ɓe wallitora. Ko ɗum woni haray docteur après la mort. The doctor is here after the death. Haray ɗum woni ñawdowo ari nde gaynama ayede. Kaka sabbordu suumaye ɗo ko ɗo ndareten kala miskino, kala baaso mo wuuriduɗen, mo wonduɗen, mo kawtuduɗen, ɗaɓɓen goɗɗum okkorenmo. Siko ñamete sooden nadanenmo, siko jawdi ƴetten okkorenmo. Kala noneji no neɗɗo yanñirante, no neɗɗo faborte, no neɗɗo wallirte fi yo gurdam makko ɗan regil, o ñaama o ñammina ɓengure makko nden, waɗen ɗum ka sabbordu suumaye ɗo. ɗum ɗon no jeeya e ko sabbordu suumaye ndun e wi'ira sabborandu suumaye. Bal ɗum ɗon no jeeya e golleji moƴƴi waɗeteɗi e mayru ɗo, golleji ɗi andanɗa hoorema ɗin ɗon ko sabborteɗi suumaye. Mi fillito aranum ɗum ko weltorgol argol mayru, ɗimmun ɗum ko ɗuɗɗingol du'a e mayru e yanñangol wasuɓe ɓen e miskinɓe ɓen e nder nduɗo sabburdu suumaye. Belajo suumaye tawa ɓe kamɓe kadi hara ɓe heeɓi tamaw, kamɓe kadi ɓe heɓay ko ɓe humtoro e ko ɓe sulloro. Toɓɓere tammere nden en jaɓɓoray suumayeru ndun kadi bittawbati nasuhati qabla hululihi. Suumayeru ndun no arde wona e mayru tuubete, koyo tuube ado suumaye o. En jaɓɓoray ndu honɗum tuubugol e mayru fewdo ɗo. Jogiiɗo bone hakkunde muɗum e Allah o tuuba, o toro Allah yaafuyi. Suumaye no arde Allah yaafolan, sindu tawalan. Fi hen ɗum sa ƴetti ko laaɓi a tummi e nder ko tuuni, no anda ɗon wona ko laaɓi kon laɓɓinta ko tuuni kon, koko tuuni kon saati tunninde ko laaɓi kon. Si a laaɓari ha suumayeru ndun tawima, hande kadi ko korkama kan tigi haray ka mari ella. No gasa haray on faaminde ɗo toɓɓere ɓay en nanay buyno wiya si suumaye darike tuuben, wona e nder suumaye tuubete, ko ndu lewru ndu wiyete sabborandu ɗo, sabbordu suumaye ɗo ko ɗo tuubete. Fi hen ɗum wota ko laaɓi kon artumbe e nder ko tuuni kon, ko tuuni kon tunninana en ko laaɓi kon. No gasare pulal ngal faamike, en daaray no laaɓiren e goopi men ɗin e bakkatuji men ɗin. ɓe wi'i mahma aduma zambu fa huwa shay'un wa rahmatullahi wasi'at kulli shay'in, wasi'at kulla shay'in. Ko bakkatu junubu ko mawni wo ko mawni ko hunde ni, yurmede Allah nden no yaaji ɓuri kala hunde. Allah tabaraka wa taala yetike en ka alquran o wi ya ayyuha alladhina amanu la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Hey kono yo hooliɓe, hey kono yo gomɗinɓe Allah, hey kono yo gomɗinɓe Allah,
wota on taƴo yurmede Allah nden, wota on taƴo moƴƴere Allah nden, wota on sikku on lutti, wota on sikku onon bone mon on luttini on, wota on jikku Allah jikke dundaranke. Ande Allah tabaraka wa taala ko yafotoɗo dendangal bakkatu. Ko woni haray junubaji ɗin, bakkatuji ɗin hiɗi fecci pecce ɗiɗi. Bakkatu wonɗo hakkude ma e goɗɗo ko ya rutto e makko, on mo waɗɗa yaafinoɗa e makko, toroɗamo yaafuye, toroɗamo kanko yaafuye ko waɗɗamo kon. Si o accanima falillahi alhamdu, mo mari moƴƴere ka Allah an a daɗi. Si o accanarima Allah kañum no mari no gerdira, Allah kañum no mari no arrangirra ton, tawa o hettay haqqe ma on e hoore han hara blessari, hara barmari an on a barmata bi isnillahi taala. ɓay tun haray a yafinike makko, an Allahu tabaraka wa taala no mari no gerdira han kanko o hetta haqqe makko on e hoore an hara a daɗi inchallah. Kono naya jogo bakkatu goɗɗo fewta Allah wiya Allah accana, masalan hiɗa ñaami jawdi goɗɗo, ma hiɗa ñaami leydi goɗɗo, ma hiɗa murtini ɓengu goɗɗo, ara toroɗa Allah yo Allah yafanoma ɗum. La, wawa wonde ko waɗɗa yimɓe ɓen kon koye maɓɓe ruttotoɗa. Hiɗa ño'uno goɗɗo bonnimo inde, hiɗa yennunomo, hiɗa warannomo, hiɗa toñunomo, hiɗa piinomo, hiɗa jattunomo, hiɗa kansunomo, hiɗa bonnimo haaju dagiɗo, oɗo a torotomo kanko tigi yaafuye. Si tawi himo wuuri toroɗamo yaafuye, si tawi o wuura insinanoɗamo ko ɗuuɗi, toroɗa Allah tabaraka wa taala yalla neldumo baraji gon insinago eɗen golle ma moƴƴe ɗon, Allah yaafoma. ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni ko laaɓi kon. Si tawi ko jawdi ma keye joganiɗamo, ko ya nattu jonnitamo, ko ya hewtintinmo ko joganiɗamo kon, ɓaawo ɗum toroɗamo yaafuye yeru ko lorruɗamo kon, on tuman haray on gayni di. O yaafi o yaafaki haray an on a daɗima dama a ruttike. Si tawi o woodaka hiɗa joganimo jawdi ma hiɗa joganimo keye, haray ko ya jonnitu ronoɓe mo ɓen, ɓiɓɓe makko ɓen e rewɓe makko ɓen, musidɓe makko jeydaɓe ɓen, jonnitaɓe haray a ɓortike dolekke bone on. Annabi meɗen sallallahu alaihi wasallam maki attaibu min aldambi kaman la damba lahu, tuubuɗo bakkatu muɗum no wewa mo memari bakkatu. Idan ɗum ɗo no jeeya no tuubirten non ka sabbudu sumayeɗo. Amma ko woni kon fima baynana wa bayna rabbina subhanahu wa taala, ko woni hakkunde meɗen e jooma men Allah tabaraka wa taala kon, bakkatuji ɗi waɗɗen ɗin ko haɗi en kon jaggituɗen ɗon ko yen niisu. Goo, ɗiɗi desiden en wattata, tati tertoɗen fewdo wawuɗen, nayi watten ɗon Allah pardon, accanan. That's all. Ko fof non. Annadamu ala ma fat, wanniyatu an la yauda ila dhanbin fima baqiya min umri, wa an yatruka almasiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Eɗon andi ko ni lakdari o wiri en ko nisugol ko waɗi kon. Desida wattata hande kadi terto fewdo wawi, fewdo tay kañum e bone on hino haddodiri, hino yerodiri. Wona yo neɗɗo wonu ha nawya, debbo hay goto hande kadi jaɓantamo bonki, hande kadi ala ka o yaha waɗa bonki, ala hay nokku ka o ara fi yeddugol Allah, yimɓe ɓe jaɓanamo, on tigi wiya non joni mi tuubi, haray ɗon o acca bonki, ko bonki accimo. Idan en tuubay ka sabburdu sumaye ɗo, toroɗen Allah tabaraka wa taala yo o yaafano en bakkatuji men ɗin. Sumaye tawa en koyen laaɓuɓe, naaten e sumaye on, soccodiren e sumaye on, hoorendu waɗen ko duwa waɗede kon e nder mayru, ndehindu maaya, haray en heeɓi ko nelaɗo maaki kon, o wofira laka ma taqaddama min dambik, haray a yaafanama konko ardino kon immorde bakkatuji maɗi. Toɓɓere tammere nden mi fillito ɗiɗi mi yewti ɗo. Toɓɓere arane nden ko weltorgol argol sumaye on. Toɓɓere ɗimmere nden ko ɗuɗɗingol du'a ka sabburdu sumaye ɗo e yanñangol miskinɓe wasuɓɓen. Toɓɓere tammere nden ko tuubugol tuububuye laaɓuɗo. Toɓɓere nayaɓere nden e sakkitorde nden ko bi islahi dhati fima bayna almuslimina, bi islahi dhati fima bayna almuslimin. Enen ɓiɓɓe julɓe ɓen, wona enen fulɓe ɓen tundi, ko enen julɓe ɓen, wona enen ɓaleɓe ɓen tundi,
wona arabe ɓen nde tun, wona enen fulɓe ɓen tun, wona enen seydiyanke ɓen tun, wona enen hammadiyanko ɓen tun, wona enen yeroyanke ɓen tun, wona enen helayanke ɓen tun, bal ko enen julɓe ɓen en fuu e meɗen. Ko yen daro kala ko boni ko woni hakkundeji meɗen e probléme ji ko waɗi hakkundeji julɓe ɓen, daro ɗen moƴƴintinen nde suumaye no tawa julɓe ɓen hara suumaye tawari koto e konnagu e koto koyagal e haasidi e ko wiyete kon taƴodiral hakkude ɓiɓɓe julɓe ɓen. Suumaye hana en tawdude e taƴodiral, tawda en e hareji. Masalan, taƴodirnoɓe, kala taƴodirɓe julɓe si ɓe hoori suumaye hiɓe taƴodiri, hiɓe yiidude, ɓe moƴƴintinari, ɓe tuggidirari, Allahu tabaraka wa taala jaɓantaɓe korka maɓɓe kam. Seede mum annabi sallallahu alaihi wasallam maaki almuminu la yahjuru almuminu muminan fawqa halasin wa khayruhuma man bada bisalami. Nelaɗo ɓe jamɓe kisewne mum maaki gomɗinɗo julɗo taƴotako julɗo ko fawi balɗe tati. Si julɗo waɗima ko metti, julɗo ɗimmo ma waɗima ko satti, musidɗo maɗa islam on no newnanma ya jogito hoore ma si tawi ko noon faaliraɗa, ko noon yiɗirɗa, ko noon tamɗinorɗa moƴƴay, ko ya jogito hoore ma balɗe tati. Si balɗe tati ɗen balɗe ɗiɗi ɗen timmi, tammere nden naati, hande kadi sa continue taƴugol mo haray a naati e junubu, a naati e bakkatu mawɗo. Ɓe maaki kamɓe nelaɗo ɓe jamɓi kisewne muɗum wa khayruhuma, ko ɓuri moƴƴude taƴodirɓe ɓen ɗiɗo, man bada bisalam, ko on arɗo fuɗɗi salminago, bimana ko adiɗo tuggude wo ko on ɓuri moƴƴude. Sa nani kaari ko kooho, kaari ko dimo, ko e sifa ɗum. Wona wigol min mi jasata mi atto mi tuggamo, mi attota ko mi hiwromo ha o sikka mo ɓuri lan, mi attota ko mi hollamo haaju ha ngo sikka mi wonata ɓaawo makko, mi wurata ɓaawo makko, ma sina kanko haray mi wurata. Ɗum si julɗo sifori ɗin sifaji, haray o woni mutakabbir, o woni mawnintiniɗo, aw mutakabbira, ma debbo mawnintiniɗo. Ɗum noon mawnintiniɗo si mayi tawoyi Allah ko yiite direct. Allah subhanahu wa taala yiti ken wa bi'sa maswal mutakabbirin, jaaƴorde bonaniɓe mawnintiniɓe. Ko hombo woni mawnintiniɗo ka islam, ko neɗɗo saliɗo gonga e yiwɗo kañum no ɓuri ɗimmo mum. Mawnintiniɗo ko saliɗo yeete gonga salo, on ko mawnintiniɗo. Ma ɗum o itti bote e ɗimmo makko, o jasini fi ɗimmo makko, on ko mawnintiniɗo. Annabi sallallahu alaihi wasallam maaki mawnintinare ko batrul haqqi wa khamtun nas, ko salagol gonga e jippintingol yimɓe ɓen itta bote maɓɓe jasinaɓe. Idan haray nde ɗo toɓɓere en fof e meɗen yaccoɗen e mayre fi moƴƴodiral e moƴƴintingol e darugol no moƴƴintinira hakkude ɓen lurruɓe ɓen haɓuɓe e meɗen hara suumaye taw daariɓe on cheytane ɗon. Siniraɓe ɓen kadi ka nder galleji, hakke ko andi to cheytane no boni, gorko o muyane Allah winda ka kudra makko, Allah winda ka azal, ka arande lawol wonde o jombay ɓeɗo sonnaɓe ɗiɗo, o jomba ɓe sonnaɓe ɗo ɗiɗo. Onon ɗo ɗiɗo na onon haldi on woni sina, wona onon ɗo windidirani letter acce wonen sina, wona goɗɗo mon yeeti modi mum no gasa miɗo faala min e kaari mi woni sina. Allah tabaraka wa taala muyo woni sina. Ko hon ɗum duwa ɗo wadde ko yo jaɓu kodduroye Allah on, yurmodiron, yiɗidiron, waɗon ko pullo wiyata ko barkodiron. Sabu hon ɗum no gasa jiidano ɗon gorko on anda hombo sakkidota e ɓiɓɓe ɓen, on andande ɓe ɓiɓɓe so jiidanike oɗo gorko woni o walike o maayi hande, ma ɓe ɓiɓɓe ɗo woni ha gaynoyi haaju, on anda ko hombo ɓe fewnudata saga tawi ɓe gayni haaju. Ɗum ko Allah woni anduɗo on. Ok, e ɗimmum ɗum kadi andon ka sinayagal, ko ko wiyete sinayagal wona ella wona tana, fi hen ɗum ko ɓeydari social, ko ɓeydari ko wiyete kon complément. Sa heɓi Demba, sina ma heɓi Samba, ɗo a heɓi Demba a heɓi Samba, ɓiɓɓe ɗiɗo, sabu ɓiɓɓe mon ɓen ɗiɗo ko musiɓɓe.
onon ɗon ɗiɗo son jaɓari wonde nene goto yurmodiron acce ɓiɓɓe mon ɓen kan ɓe wona musiɓɓe balmo be maɓɓe ɓeydori hen ɗum ko Allah wino kon sana shuddu adudaka bi akhika. Allah wi uno annabi Musa min tiɗinira e bange maɗen min dolninirte musiɗɗo ma on neɗɗo mo ala siɗɗo ko jasuɗo en fo iɗen andi neɗɗo ko mari jawdi wo so ala musiɗɗo haray ɓernde makko nden hino nawni neɗɗo ko mari gandal wo so ala musiɗɗo haray ko ɗum woni ko ustiɗo ɓe wi wo neɗɗo mo ala musiɗɗo on ɗon ko musaɗo ko ɗum si musiɗɗo no wiye musidaɗo musoraɗo sa nani musiɗɗo ko musodaɗo musiraɗo si goɗɗo ala ɗum ko ɗum woni haray o woni sengojo. Allah wino nelaɗon annabajo makko on o wi mi sembinirte musiɗɗo maɗa on. Annabi Musa ɓawo Allah nulimo e Firawna ko o wi'uno waj'alli waziran waɗanan ballo waɗanan ko sembinalan waɗanan ko gonginalan waɗanan mo mi wallidira min ahli waɗa kadi ka musidal an waɗa ka ɓengure an Haruna akhi waɗa Haruna koto an. No woodi yoga e wallifiɓe tafsiruje wi'uɓe Haruna e Musa wonaɓe nene goto koɓe baba goto bal ko ɗum jomiraɓe gande ɓen ɓuri fillade wonde Haruna e Musa wonaɓe nene gotoɓe koɓe ben gotoɓe ko kafuɓe baba ɓe kafa nene. Allahu tabaraka wa taala o ƴetti o miijo moƴƴo o bugi annam Musa yo yiɗu ben goto makko on o wimo hon ɗum Allah waɗanan ko wallitolan haraka ka nder musidal an waɗanan noon kadi koto an Haruna ben goto an on. Isan ɗum ɗo no tindini wonde ko en jaɓu ɗum ko en julɓe. Ne contestons pas les volontés d'Allah tabaraka wa ta'ala. We don't need to stand against the wishes of God Almighty. Allah ko faala kon ko yiɗi yo wonu kon ko be jaɓen ɗum sen jaɓari ɗum haray en woni gertotoɓe kodduruye. Si julɗo gertiki kodduruye o heɓay probléme adna e laakara a fowtotako a yiltatako Allah muyi kon a ala moƴƴere ka Allah tabaraka wa taala yo Allah dandu en. On yehi siniraɓe o yano Amérique o yano Afrique ga hara ɓe tuggidirta o yano Europe o yano Amérique ta ɓe tuggidirta oya no Afrique ga o yano Europe ta ɓe tuggidirta suumaye daro ɗon mo be maɓɓe kippa ɗon sunna kati kippa ɗon naafe kippa ɗon korka tawa koye hoore fenade ɗoni yangade hay goto e maɓɓe Allah jaɓata dewal muɗum. Julɓe taƴodirɓe humpodirayɓe ɓe tuggidirta ɓe moƴƴintinta hakkudeji maɓɓe hajo Allah ala e dewal maɓɓe si taƴodiral maɓɓe ngal feƴƴi balɗe tati ɗum haray famen ɗum. Aren ka kawte no wodi buy taƴodirɓe kawtal siko ka cuuɗi dariɗi ley ga ko galleji 40 nano ma ñaamo ma hirnange ma funnange ma ɓe hodduɗa ɓe galleji 40 ɓeɗo ko ɓe kawte maɗa. Si tawi ko wano onon wuruɓe ɗe leyɗe ɓe andanɗa hoore ma leyɗe émergent je ma leyɗe développiɗe ɗen heɗo gandi a yiye famille ji 50 no hoɗi e suudu woturu hara ko immeuble skyscraper joni appartement ji étage ji tawa suududu étage ji nogay étage ji 15 étage ji 30 étage ji 50 ɗon ko ya kontu gila appartement ka wonɗa ɗon étage mo wonɗa e mum on a kontay ɗon appartement ji 40 sengo dow maɗa upon you konta kadi sengo ley ma beneath you kontira kadi nano ma on your left kontira kadi ñaamo on your right appartement ji 40 nano ñaamo dow e ley ɓeɗo fof ko jiranuka shi'ta am abayta ɓeɗo fof ko kawte maɗa yiɗuɗa añuɗa ɓeɗo fof ko kawte maɗa. Si tawi probléme no hakkunde maɗa e kawtal ma ngal ko yon wakkilo ñawdon probléme on régilon mo moƴƴintinon si suuma e daro ɗum kadi aray ko teddugal meɗen ka dewle yo Allah yurme mawɓe meɗen hiɗen andi ko tawɗen kon ka meɗen. Si tawi sonnajo no seeruno jottoyi ka mawɓe mumɓen ma sonnajo no okkitira himo ka mawɓe makko ɓen si sabbordu suuma heeɓi 15 ma woɓɓe 10 ma ndu wi'i goo ɓe wiya moɓu hota ka modi ma menen arata ɗo bonnana men dina amen ɓay ko a ƴettaɗo hewtitu ka modi ma
mawɓe men jaɓatano margol ɓengu goɗɗo e suumaye tentini noon seeruɗo hay halfinaɗo wona fi seeruɗo kamɓe si tawino suumayeru ndu no darade ɓe raɗoto on tigui o hewtata ka modi makko si sonnajo arino no wullito ka mawɓe men ɓen e sabbordu suumaye ɓeynamo yawtaw ha suumaye maya on tuma noon ara yetoɗa min ko waɗaɗa ɗum ɗo koye l'islamu ni koɓe tippi ɓen mawɓe wawnoɓe noon wona dictateriyagal wona angal pinal wona angal faamu bal ko Allah ɓe yiɗi ko Allah ɓe hooli ko Allah ɓe huuli isan ɓe ɗowri ko welata Allah kon ɓe darari ko welata ɓe kon haray kulol Allah no metti heɓude kulol Allah ko waɗugol yamiraɗi Allah ɗin acca haɗaɗi makko ɗin ɗum noon no jeeya ɗi Allah haɗi ɗin nde goɗɗo jottinta sonnajo julɗo jombaɗo suumaye no arde modi makko no wooda o ronka wadde ko pular ngal wiyata kon hoorinoygol modi makko ɗum yaka seede men onon diaspora wonɓe ka yaasi aventurier ɓe ɓen wakkilo ɗen ha wowen eɗen andi no landi freji hewɗi heno landi kadi préparagol kono yandi wakkilo ɗen wowten si suumaye no darade si suumaye hewti on tigui wakkilo o hoorida e ɓengure makko nden o hoorida e ɓengure makko nden si tawi mo mari suddiɗo soit o ara o tawa sonnajo on o hoorinamo ma o naɓa sonnajo makko on takko makko sonnajo makko on hoorinamo kono wota wonu e leydi ɓengu ma wona e leydi o hoora feere sikka hiɗa e jaam wallahi haray musidɗo julɗo tedduɗo ɗon ala e jaam haray hiɗay tana haray hiɗay tana molanaɗo hoora e leydi ɓengu ma hoora e leydi ɗum ɗon ko ella noon ka islam sabu ka suumaye hiɗen andi pular ngal no wi en yo sonnajo on hoorin modi mum yo gorko on hoorin ɓengu mum awale kadi ko noon islam on warri moƴƴuɓe aranɓe ɓen ɓe darayno ɓe waɗa islahat ka dewle haɓunoɓe ɓen ɓe moƴƴintina ɓeyna yandi wakkile moƴƴinti noon suumayeru ndun no arde si tawi ɓe faala haɓude ɓe nawa nden haare mon ɗo réservé nde marende taw ha suumaye maya haray ko sifa ɗiɗo mi falano en e yewtude fi muɗum mi watta ɗo yewtere mi yewtoyayde inchallahu e nder balɗe tati no ara ɗo hara suumayeru ndum ɓattike fi darorɗe lewru ndun mi toro en allahu tabaraka wa taala ko wi en ka suratul baqara o wi ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun o wi ya ayyuha alladina amanu ɗum ɗo ko nida'ul karama nida'ul ihtiram nida'ul tawqir Allah noddi ewol o ewni ewnande teddungal o ewni teddungal o ewnori teddungal avec tout respect with honor and respect allahu tabaraka wa taala ewni gomɗinɓe ɓen o wi ya ayyuha alladina amanu hey ko onon yo gomɗinɓe kutiba alaykum siyam farlama e moɗon sabu ibnu abbas maaki ka yi'uɗa kutiba e qur'ana wo firu bi mana furida farlama e moɗon asiyamu hoorirgol kama kutiba ala alladina wano farlirano noon e dow ɓeya min qablikum attinoɓe on ko sabu honɗum wonɗon hooridde ko la'allakum tattaqun bela jo on ɓattoto Allah bela jo on wonay hulɓe Allah bela jo on changeoto no wawno ɗon noon no yettinoraki noon on changeoto woni ɗon no yettinori bonkiji e ustariji ko marno ɗon ka diina mon e ka jikkuji mon ɗum ɗo fof wakkilo ɗon waylo ɗon change on ɗiɗo ɗo e suumaye mayde wonon yimɓe laaɓuɓe ka bange Allah tabaraka wa taala wonon yimɓe moƴƴuɓe wondigal ɗon Allah tabaraka wa taala humpiti en wonde en farlama korka refti noon o addoyi ayatu tafrid on ayeje ɗo farliri ɗen ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam Allah ɗo o yeeti en kolka no farla e men o yeeti en si en hoori ko marɗen konko kulol Allah kono o wiyari en hooru o wiyari en accuɗon o jippintinoyi sengo yeeso ɗon e simore wotere nden o wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran
hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. ndu lewru suumaye ndu alqur'ana jippi e muɗum. sennidirande nden hakkude ko boni ko moƴƴi kon ari e muɗum. sennidirande nden hakkude gonga e mere ari e muɗum. o wi awa ndu lewru faman shahida minkum shahra. faman shahida ko kala seeditiɗo, bimana kala tawaɗo lewru ndun yi'ede falyasumhu yo horu ndu. haray ɗo yandi wallidiren. Allah tabaraka wa taala o wiyari waman ra'a minkum shahra falyasumhu. Allah wiyari kala e moɗon yi'irɗo lewru ndun gite mum yo horu. na ɗum o wi. ko o wi waman shahida minkum shahra ko kala tawaɗo lewru ndun yi'a falyasumhu yo horu ndu. seede mum ƴette kalima shahida e nder aya on. le mot shahida, the word or the term shahida in the verse. sa wi'i shahida, shahida lasli mum on ka haala arabu ko gotel e konguɗi ɗiɗi, ko shuhudu ma mushahada. si a wi'i shuhudu ko tawede seedito. sa wi mushahada ko tawdede argol tawe e fewndo événement on. seede mum daren ka suratul buruji. Allah tabaraka wa taala wi wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhudun. o wi ɓen yimɓe antakiya wonnoɓe lettude gomɗinɓe Allah ɓen e dow ko ɓe woni lettude muminina en kon shuhudun ko ɓe tawdaɓe. hiɓe ari ɗon, hiɓe tawa, hiɓe seediti, hiɓe andi ɓe lettude ɓe e hoore fenande. donc shuhudun ay hudurun ko ɓe tawaɓe. ndaren ka tafsiruji. sen ari ka suratul hajji, Allah tabaraka wa taala yewti kadi fi jeeno ngon. o wi waliyashhad adabahuma ta'ifatun min almu'minina. waliyashhad ko kalima min almushahada. Allah wi yo seedito si tawi on nangi gorko e debbo wonɓe wadde zina ka islam. Allah wi paacineɓe paatawol 100 fajliduhuma 100 jalda. paacineɓe paatawol 100. o wi wal yashhad yo ar seedito, yo ar tawde adabahuma lette maɓɓe ko ɓe lettete kon ta'ifatun min almu'minina, jama e julɓe gomɗinɓe ɓen. ɗo kadi en andi wal yashhad on ko wal yahdur, koyoɓe arɓe tawe. jaka si Allah wi en faman shahida, ɗo o fandaki kala yirɗo gite ɗen. ko fandi ko woodaɗo ndu yi'a, woodaɗo ndu yi'a falyasumhu yo horu ndu. seede go hara ɗo kaka logique, kaka mantek, haranaka ƴiye seede ko tawede ndu yi'e wona yirugol ndu gite ɗen ɗiɗi. si tawino ko yi'urgol ndu gite ɗen ɗiɗi farlayno horugol ndu, bumɓe ɓen horatano suumaye. bumɓe ɓen horatano suumaye. si tawino ko yirugol gite ɗen woni sharti on, harayno korka waɗɗaki fawaki bunɗo. korka fawatano kadi yetti jalloɓen kadi ɓay miɗo suti ɓe yeeso an ɗo buy ka commentaire ɗo gandi yetti jalloɓen kadi horatano, sabu ɓe arayno ɓe wi e hino ndu ɓe wiya honto ndu amin mi yaar ndu. haray ndu waali ka nder mbaykoji makko ɗo, o wiya mi yaari. isan ɓay yi'ugol ngol na forcé, ko ɗum hollata on tigi yii ndu. windotako ka gite makko ɗe yi'i, windotako ka ɓandu makko o yi'i. ko si o jaɓi mi yi'i, ko si o wi'i mi yi'i, wi'e kaari wi'i yi'i ka. isan Allah tabaraka taala ɓayno andi ɗum fof no woodi salotoɓe yi'ugol e ɓen tawoɓe wawata ndu yi'ude hay sino faala yi'ude. ɗulle ko bumɓe ɓen Allah tabaraka wa taala oori yi'ugol ngol e yimɓe ɓen, o tabintini tawede ndu yi'a on. Allah ɓoori e sharti horugol nugol yirugol gite ɗen, o tabintiniri honɗum tawede ndu yi'e. ko ɗum woni faman shahida minkum shahra, kala tawaɗo e moɗo lewru ndun yi'a falyasumhu yo horu ndu. annabi sallallahu alaihi wasallam maki sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. horire sabu yi'ede sumaye, taƴiroye kadi juuliron kadi sabu yi'ede juldandu. ko fi hen ɗum mi yewtiri nde ɗo yewtere musidɓe julɓe tedduɓe. on aray ka meɗen wallidiren
famodiren e mawɓe men ɓen famodiren e musidɓe men ɓen tentini yimɓe men ɓen ka fulawaji o garay tawon koɗoli ɗiɗi hara ko ɗi district ji ma ko ɗi secteur ji e nder district ma district ji ɗiɗi e nder sous préfecture goto ma sous préfecture ji ɗiɗi e nder préfecture goto ɓeeɗano hoori ɓeeɗano ñaami mi jonna misal kamen lagini ga ka anduɗen bulliwel e dalaba bulliwel ko mamu menen kamen dalaba ɗon e bulliwel yona 20 kilo yona 20 kilo ɗe gandi ko ɓe mamum ɓe waɗi men ɗon kon min halduno fi kerol ngol yo fotte ka subaka ɓe waliyade mawɓe amen ɓoro e dalaba tawi weeti ittikoje kippi paykoy ko ya ittikoje ɓe arɓe tawi bulliwel hewtanoma ko sifa nden ƴoyre ɗon ɓe waɗi men ha kerol ngol woni bulliwel sina ɗum bulliwel kan hiɗen andi kaka nder kinal bi mana ka hunduko ka toni dalaba woni ko bulliwel woni joni noon tawawa no bulliwel no hoori ara ka amen dalaba centre ɓe yettoma wonde menen du yaka ɗo ma arawa no bomboli tawa bomboli no hoori ara burwal tappe ɓeyna menen min yi'ari ndu e bomboli le yindu ɓeyna hin ko kamɓe yindu menen min yi'ari on tini ma ara timbi madina no hoori ara timbi tunni ɓen ɗon hoora ara kankalaɓe no hoori ara booje ɓe yettoma menen ndu yiyaka booje ɗo o kankalaɓe ndu yiya ɗum ɗon ko paljol molanagol noon yo allah tabaraka wa taala ittan e ngol e sattere feere wota en jaɓu wonugol yimɓe sattuɓe feere jaɓen hoolodiren yiɗidiren si julɗo ɗimmo ma wi'i mi yi'i julɓe ɗimmoɓe ma tabintini ndu yiyama ka maɓɓe hiɗon kafi ñallal hiɗon kafi nangue ñallal onon ɗon ko yon hooru onon ɗon ko yon hooridu kala kafuɓe ñallal lendiɗa ko lendiɗa mardiɗa ko mardiɗa wende c'est monde you say monde wende c'est tuisé you say tuisé when you say sonde de c'est sonde onon ɗon kafi ñallal si tawi a wi tenen ɓe wiyay tenen ɓe wi talata wiyay talata onon ɗon kafi nangue on kafi ñallal haysi leerji ɗin no acciri haysi leerji no hakkude mon wano leerji tati ma nayyi ma joyi ma haysi ko leerji sappo woni hakkude moɗon ma dama hiɗon kafi ñallal yiwɗo e moɗon wo yiwɓe e moɗon wo hoorinayi ɓe yiyaari ɓen ɗum kadi anden ɗum allah tabaraka wa taala wi faman shahida minkum o wiyaari faman ra'a minkum ko kala seeditiɓe lewru ndun e moɗon haray bimana tawaɓe ndu yi'a falyasumhu yoɓe hooru ndu yoɓe hooru ndu e kadi sakkitorde yewtere ndin hadis on no wooda imo selli annabi sallallah alih sallam ɓe maaki achaharu 29 yawman fa in humma alaykum fa kammilu 30 nde sahaba ɓe mooɓino ari ka nelaɗo allah ɓe jam e kisewne mum hiɓe wiya ko honde tuma woni suumay on ko honde tuma woni suumay on tawi nden ñande ko nogay e jeetati lewru nelaɗo ɓe jam e kisiwe mum makuno ɓen ɓe jam e kisewne mum ɓe maaki lewru na hande lannata ɓe maaki lewru ko balɗe nogay e jeenayi ñande nogay e jeetati sahaba ɓen ari ma nogay e jeeɗɗi ɓe ari ɓe wi nelaɗo mata na suumu ko honde tuma hooreten mata siyamu ko honde tuma woni hoorugol ngol eɓe lando fi fuɗɗagol suumaye nelaɗo ɓe jam e kisewni mum makani ɓe achaharu 29 yawman ɓe maaki lewru ko balɗe nogay e jeenayi nani sahaba ɓen andi ɗo ko wano janngo ma faɗɗi janngo sabbudu suuma e lannata ɓaawo ɓe fokkiti nelaɗo ɓeydani ɓe ɓe maaki awa noon si tawi niɓɓitanoyi on duule waɗi yaasi on niɓɓiti ndiyam waalike yaasi on ko ɗum woni wa in humma alaykum si tawi wa'irani on noon fa kammilu 30 timmine lewru ndun capantati timmine lewru ndun capantati yaasi on no waawi hara duule no woodi ma ndiyan no saaƴi ma ndiyan no ƴawi hara lewru ndun wawata ko yi'aade sina hara par communication ɓay monde adduna allah on hannde o woni e miran o téléphone ma tentini ɗi smartphone ji ɗi anndanɗa hoore ma smartphone ji mokobaji ɗi wano ɓe jogiiɓe iphone wano jogiiɓe samsung ji wano gila A31 on ha A51
ha nawri dow ton proji ɗin jogiiɓe ɗin téléphone ji ɗon no andi joni heɗa wawi darde ka téléphone ma ɗo hara wuri na goɗɗo posti wona goɗɗo publie anda lewru ndun no yaasi on. So ndaari wano mamlakatul arabiyati saudiya heɓe mari luperji ndaari ɗi ka weeyo ga hay si ndiyan ɗan no saƴude hare ɗan ardude marmarle si ɓe feŋi luperji ɗin ɓe fewtini ka kammu si lewru yalti tun luperji ɗin jiloy to mbodo lewru ndun ta si ɗe luper cher non tawon luper mo prix char de combat wal mo prix hélicoptère wal ɓe itta sifa ɗen jawle ɗon ɓe sooda ɗin alaji ɗon fi ko wallitore ɓe ndaara ɓe yiya lewru ndun ɓe waɗa ɗum ka télévision ji ɓe waɗa ka radio ji ɓe waɗa ka réseau sociaux ji ɗum yalta goɗɗo ena haaju maɓɓe ton minen min yi'aari haaju maɓɓe ton minen min yi'aari ko hombo yeetima ko be yi'a ko hombo yeetima be yi'a ko hombo yeeti on ko be yi on ko Allah tabaraka wa taala wi ko yon woode tun ndu yi'e si on woodama ndu yi'ama haray hoore ndu haray musidɓe julɓe tedduɓe eɗen faala yo jama on jippito ɓaawo ka diina pellet wona ceernoɓe jeeyi ka diina wona ustadɓe ɓe jeeyi ka diina wona hay nelaɗo jeeykaɗo diina wona arabeɓe jeeyi ka diina wona fulɓe ɓe jeeyi ka diina ko Allah tabaraka wa taala jeeyi ka diina inna dina inda allahi o wiyaari inna dina inda al fullaniyin inna dina inda al arab inna dina inda al afariqa inna dina inda al ghiniyin o wiyaari dina ka africain ɓe o wiyaari dina ka guinéen ɓe o wiyaari dina ka fulɓe o wiyaari dina ka arabuɓe ko wi dina kanka Allah al islam ko Allah jeeyi islam wona enen jeeyi eten jaɓu sattere feere ɗowren bindi ɗin inchallah iwtiren ɓaawo ɓurɓe en ɓen si neɗɗo ɓurima gandal o ɓurima feere fino gurdan ɗan newora si a wi a jokkata on ceerno a neɓay wonde niwre a neɓayre tardude a fuɗɗoy to yaadu ñande tawi yaadu wela ñande tawi fof yeehi accima nde ñande sa fokkiti a tawa yaadu wela haray jaman fof no weltana no duwana dendagal daaruɓe vidéo on ɗo daari finande nen ɗo daari darsu on haray hiɗon jarna iɗon tora kadi partage ugol hewtina yewtere nden e page ji men ɗin e amiɓe meɗen ɓen ka messenger wawɓe télécharge ugol yo télécharge u ndaara noneji go kadi e moyen ji go kadi ka réseau sociaux ji fino yettora inchallah wano ka whatsapp e ka telegram ka wechat e ko waywa muɗum inchallahu taala lita ummal faida fiyo nafa ka wawu huɓitude on jarama on weltanama inchallahu gila ñande goo suumaye eɗen jogui programme Conakry ɗo fi huntingol eɗen woowi ko duuɓi heewɗi hare saygo ko kusami woniri ɗum koko ɓooyi gila fewndo général Lansana Conté wuuri ka duɗal kam mi wonno ɗon ka darul Qur'an min organisé no iftaru saimin jama iwroɓe Madina iwra sare buy juggana ɗon hunto ɗon juula ɗon futuro on woɓɓe habbo naafe ɗen ɗon ka duɗal ɗon ɓe feƴƴa hano mi ardiri sengo kagbelinganin tawi ko ɗo Allah muuyi hoɗo gon fewndo ɗo ka Allah nawri goɗɗo wo ko ɗon o wonata ɗo kadi haray min fuɗɗike programme on gila suumayere feƴƴude nden en wawno organise ude huntari e Carrefour ji wano Carrefour Kagbelin wawɗen wadde wano Carrefour George Fofana ɗum ko ketaya wawɗen organise ude e quartier ji hewɗi wano Matoto wawɗen wadde kasoya ɗum ko 36 ɗo ka wiyete filu fari wawɗe yahude teleren koyari ndin ka wiyete topage ɗon e duɗal e duɗe goo wawɗen organise ude huntariji ɗo e nokkeli hewɗi e saare nden kono no gasa min tum mi heɓa ko ɓengure anden huntora komin sullora e ko min hirtoro kono si tawi koyo jama on hewti ka yaasi mi yeeto on nafa ko woni kon e nder muɗum woɓɓe yaha ñalla Madina fokkita Madina embouteillage on ñoƴƴaɓe woɓɓe hewti ka galleji mum wo e 21 heures woɓɓe e 22 heures hewtata ka muɗum woɓɓe wano ɓe hoɗirɓe dubrika hoɗirɓe koya han tonin ton woɓɓe fayda ko telere minuit jemma ɓe hewtata ka maɓɓe e joni noon jongalle wawata wi'ude
mi yahay mi yeeya ha e midi mi fokkita ko yeru ko wona gollede débrouillé kon ko ɗum ɓengureji ɗi woni ko ñinnira haray buy haray no ka hoore laawol min aray min defa sunna kati on ka Carrefour ji rowani ɗiɗi mi linti ɗo min waɗa boyri min waɗa café min waɗa wano bisap ko ɓuuɓi e ko wuli min waɗa e pooreji wonɓe ɓen ka nder otoje ɓe jonnide e gatoje sifa no andirɗon noon no warre Dakar min introduisa ni en ɗum ɗo ɓayi ko moƴƴi kon no hana ñembede wano woni noon ko boɗi kon no hana woɗede alhamdulillah rowani feƴƴuno e jaam en wawno finance ude buuɗi ko ɓuuri 4000 dollars ɓurno few 40 millions on o fawno few hara e ngal ɗo kadi en udditi dambugal ngal pour référence Conakry ɗo haray Orange Money on ko numéro an on numéro on no windi caméra ji ɗi fewtuɗi lamɗin ɗo caméra duɗe Dina TV ka laawol Malal numéro on no ɗon 622 27 11 67 sengo laawol Kisal numéro on no ɗon 622 27 11 67 numéro on no mari Orange Money ko on kadi mi woni gollirde kadi ka WhatsApp haray kala faalaɗo yo ngel mum tawe e mu'um dambugal ngal no udditi ko saɗi on tigi ko tooli si tawi en heɓi en dépensi si lutti en maranay suumaye artoyowo wano rowani en luttinno telere 60 dollars ɗin 60 dollars ji ɗon ɗaɓɓuɗen goɗɗo halfinɗen ɗi e ngal ɗo ko ɗin wonɗen fuɗɗorde 50 dollars wol cash wol waalinongol e cewɗi ko heddino e nder 50 dollars wol ko yonata 10 dollars on 60 dollars ɗon heddino hiɗen halfinnoɗi ko ɗi wonɗen fuɗɗorde ngal ɗo si lutti fof kadi waɗa e contrat ji inchallah hay fus ala ko jilɓanta jama on min waɗa e vidéo ji muɗum ɓaawo ɗum min waɗa audio ji mum min tira photo ji min artira kadi e jama wallitiɓe ɓen fi hen ɗum en hutodira kono ko fi yo ɓerɗe ɗen ɓeydu andude wonde ko ari kon hino waɗede ka wi'a ɗon haray on jarama boyi ko saɗi moɗon ko tooli moɗon e programme on iftar Ramadan 2022 programme on himo en cours inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala wa barakatuhu jazakumullahu khairan